Patala whātu a Samoa lau Samoa Entertainment TV mai a pia nei ko iaso. Ufai tau vai iaso talo no whealua ili minista o ngā ruenga. Le fionga olo a 450 Island ta vale Land Cruiser. Le ta vale le tato sa ilinga na wha amao ni ai. Le umau na toi wha tumul tupe le Samoa Airport Authority. E limas fulua feta la na deposit ai le tau le Land Cruiser. Ile company ta vale I fafo. Na wha tau mai ai le ta vale le minista. O tato maua foi. Na alo na au mai Australia le Land Cruiser le fionga olo. Talua le o maua ile company ta vale le Toyota I Samoa. Na o tato maua foi. Ele imana ole minista e wha o ngā le parado ale malo ia na ngā luenga I whialua iai. I ngā luenga I tua ono le ngaua talu. E mangu I a whaina le ta vale le malo. Ai ole Land Cruiser e whetau I tonu lava. Ma le tu ai ngā luenga o lo o whialua iai pe o na ia tali mai. Ole Land Cruiser lea. Na tua I ai le minista. Wha pe o le stala I lunga o lo na suafa. Peitai. O tato maua wha mao ninga. O lo le stala lava ma lai Sene le Land Cruiser lea I lalo. O le mta ngā luenga le malo le MWTI o le Ministry of Works, Transport and Infrastructure o le lai Sene plate wha lua I wabalu. Ai sea o le wha api I ai mata I tusi o le MWTI lungo le lai Sene plate o le Land Cruiser. Na tali le minista, talue o le taabale lea o lo wha atupe I tupe le ploketi, se ilonga lava umalo I le ploketi lea. Ona whatoa amane leo le taavale ile matanga ruenga, maanga wa ai loa e whaapapi ia ile MWTI ile lai Sene plate. Sao noa, o whainga whaabae lava nao polo keti. Ai mai whea le tupe u whaatupe ile taavale, sao noa olo, o lana matanga ruenga na whailoa tu ia te ia o iei tupe tutoi o le polo keti o le waterfront, le vaenga of Sosoani mai a New Zealand. O le tupe le nae toi whaafo I pe ale whaongaina, e peo na whaailoa atu e lona ofisa, mai le tupe tonu le nā, tu sa malelua se la wafe ta la New Zealand na whaatau wai lava, ia le taabale whao ngā le ploketi lea maisi ati nae. Ma toi whaatu mwai le tupe na abane le Samoa Airport Authority e whaama wai le taabale le taimi mua. Sao no oro le amatanga sa tuu e tapena ane e le Airport Authority le taabale whaiei ngā ruenga ale minista po ia. Le nasa deposit iai le lato 5 fetala el company sa tu e whaatau mai ai. Ai lua vai asa mulmuli ane, ai to e ta watelo na ofisa e le savings o le funding mai New Zealand o le waterfront project o le ato e whaafoi. Mai e whaatonua loa e avane le tupele na e whaatau wai le taavale le bloketi, ai ta tier fufua ngai whaatau el pulenga o mlai valele. O le tupele na anto e whaatu mwai le 5 fel pulenga o mlai valele, na ulua I whai ai le pei meni mua o le Land Cruiser. Mai sa ia whaamaramlama lava nā mea il kāpeneta ma le office o tupe e peo na tali mai ai le fionga minista I tatou sa I linga ma le whaatalanoanga na whaia. Na langolango ina ma le whaafitai le suita I o le itua ngai e sunga la wofo pia la wofo le lafo. Tula ia tumar whaaloalo e whaamau ina le whaafitai. Tai voi le fionga pāmia ma le nana sa longa fo tu sai man tatou taupu le o fai wina ia te tono avo I pe na fa fonga le mota ma fa fonga fo e tapa inga le tunu e sem tau fai ngo fie te la vo inai fa fita uli ia le ala wa ta o to man fo ia va tai vo le fionga tai komiti man la to vo komiti ia na le sengi si su e lua ai fa fitai mo le o mata watu le la fo fa tu ma o pasia e no fa tatia e se fa tuanga mua. Ia vese ia le vanga no fa sol muli mai si vanga uma ia. Tu lango so tu la fono. Ia le la toi fo I toi si la el cabinet. Na whaatuina le fionga le palamia fia me na o mimta afa. Whaatau le li po tele komitsu sue wha palamene. Lea sa whaalo ai fina ngalo wha alea ile mauta whai tu la fono Samoa. E tu sa io a fianga o le whaavae talu suinga malominga SS tu la fono. O whanua masua whalua olu o. Ua whamawina le lipoti ale komiti su e whapitoa ale palimene. I suinga malominga ese o le teuteunga o le whaavae lua sefulu ma le tu la fono o whanua masuafa lua sefulu. Ina ia talia whautuanga lua tolu ma le wha. A ia whaatatia ese le whautuanga
mua. Ai lafo ile o le whaatonu male lo i esili. E tāpena mai ni teunga tāle whea ngai o tūla whono ua suia ma ala e whaatino ai. Ma ia toe tuina mai ma whaata atia ile laulawa whono ale pārimene ia teunga i se taimi lata mai. Man whaalo alo lau whionga o le lafo lea. Whalua ina le whionga le sui pārimia le lafo wa pia foi minsta o whatoanga. Siri, po la whamaunia le lafo e whina ngalo e sau no mari oe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. O lo whaawawa ono whaawhai ngā alwe ngai le malo fau le fast. Tangata tuai po o whaawulu o mata ngā alwe ngai le malo. Talu maino fua inga e fia o tuana i le HRPP. Pio na mole mawina le whaamau ia le kāpeneta. O le toi whaawawai. O le kone kalati ale tō whaulungia pete lo tabe sienga lue. Mo le si tolu tau sanga le pulenga o whanua al malo. Po le Samoa Land Corporation. E to sa maltolu sfruta sanga o tau tual nei tamali i le malo. E au fiailu na taimi le pulenga o tulisi o le pulenga o tau i whalavlave tufa fosei. Ma whaase ea nei le pulenga o whanua tau Samoa i le ono tau sanga taluai. O ia umia whaailonga mawalulunga wanga wa ai mo le whaatinongol ngā luenga. O le tō whaulungia o ia umia whaailonga mawalulunga wanga ma ai i le avanoa. O moli ai le whaaftai el tina ia makerita le whau i le whaamsinonga i le au maia leo le fōma i whaapitoa e whai ai tautonga tangata mali liu. O le fōma i whaapitoa le ana au mai whipi ma amatanga lue mai ai le vai aso tolwai. Le tai, e o mai neu toe luolo o toe o le toa valu, o lo whanga solo i eiso esu enga whaapitoa. Al whaaftai el tina ia makerita, ina ua vave ona talilan tal sanga le ofiso whaamsinonga, mo le fia vave ave i tua o lana tama, ina ua ia moli mawina, le whaasolo ina whaale e tonu o lona tino. O le alo makelita le tina talavou lea na tua ia, le wha o lima iai o lona toa lua i vai loa ma maliu wai. E maliu le tina talavou ai ua tau le wha maasina o lona maitanga, e peo na moli mawina pe tai. O lo tau fia pea i lalo le vainga leo leo le tamai mo lianga o le wha o lima, wa fuai le maliu ma le fasio ti tangata, o lo oia te ena mo lianga leo leo. Ai se whatalanoanga ma le tina ia makerita o le whai ungo le vai aso na te anei, na te waila na tamal whanua mandiu o le malo. O lo otu maula wale ingo le leo whalenga o si ava malo si o le taula ma le vai lima. Ta lue na o la ua lava o lo o mawhaio na usi ta ia le ngau singa whaatontonu wala o lo atau ava malo si. Whaatusa i whalenga o si ava malo si isi company lea e o mainei o mutua whaasaina lava o na toe ngau siani o lo atau ava malo si. E peo na iei whaatonunga ma le pulenga o whaatono le ava malo si. Ua se ia aila i Sene e ngau si ai e nā company ma whaatau atu ava e au fiai le whangu malo si o le vodka e peis il ethanol ma le alaisa. Pe o le rover, o le sami, o le boom, o le rice, o le king, ma le new waka, pa pea isi. Ma waina o le oli oli, ma isi ava malo si o le oli oli, ma le talofa plum cocktail mix. Ile fono ale pulenga whaatono le ava malo si, ile asulus fulu ono me, na whaai ua ai le se i o lai Sene o fale ava o ngau si ai ava malo si o ta uelunga. Vanga na ai isi ava malo si, e pe o le sili ma le moni, o lo o tau fia pea, mo se taimi. O mai tau ina fo ile whetau i o le tapu o iai ava malo si o ta uelunga, ma le amatanga o le nei masina o sa, o le tuto o tasi o Samoa. Ai o le tapena atu foi, ile te tala mai iai o whai ngā malanga tangata ta whao, ile masina o kuso. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mas whaapopo ngai le aso a taeao i le anofo le tua ai whasoi fuana.